Iyi rero ni inkuru igaruka ku rugendo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakoreye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru. Igitangaje cyangwa se icyo abarundi benshi bari kwibaza ni urugendo rwabaye urw'ibanga, ni urugendo rwakozwe mu ibanga rikomeye ubwo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyoherezaga indege ya jet privé hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo itware Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma rero y'uko yari yamaze gutumizwaho n'uyu nguyu Chilombo Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyabajyanye ikiri kuvugwa cyane cyangwa se icy'abarundi bari gutekereza n'ubundi ni umugambi wo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeza kohererezwa ingabo zo kurwanya umutwe wa M23. Ni nyuma y'uko ingabo nyinshi zari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se abo Tshisekedi yari yizeye ko bashobora kumuha imbaraga cyangwa se bakabasha kurwanya umutwe wa M23 bakawutsinda bakawutsinsura, harimo ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Malawi. Ubu tuvugana ingabo za Malawi zo zamaze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kiraje inshinga gituma aba bagabo cyangwa se Evariste Ndayishimiye uyu Neva na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ubwoba bwakomeje kubataha nyuma y'uko bigaragaye ko noneho ahubwo ikibazo M23 ibice iri gufata iri gusanga inzira ziharuwe. Abaturage bakavuga ngo uyu mutwe koko wazigiye ni umutwe w'amahoro, ni umutwe uje kubohoza abenegihugu. Abakongomani twari twaragowe, twarakubiswe, ubuzima butameze neza, umutekano nawo usinzira. Ibi rero bikajyana nanone nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 yakoze ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe yakoze ni iki? Gufata abasirikari n'abapolisi basaga ibihumbi 3. Aba ngaba bahoze ari abarwanirira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byakomeje kubabaza cyane Antoine Felix Tshisekedi kubona ingabo yari azi neza ko zishobora kumushyigikira, zishobora kumufasha gukomeza kurwana urugamba na M23, ariko zikaba zamaze gufata inzira zerekeza mu mutwe wa M23. M23 rero ikigiye gukora ni ukubaha amahugurwa ndetse bakabakuramo ingengabitekerezo bari basanzwe bafite yo kugira nabi, yo kwambura abantu. Ibintu byakomeje kubabaza Evariste, byakomeje kubabaza yaba ku ruhande rw'u Burundi byababaje cyane, ndetse na Evariste Ndayishimiye byamubabaje cyane. Antoine Felix Tshisekedi uyu nguyu nawe ntabwo yorohewe kuko imbaraga ziri kugenda zimucika. Aha rero uru urugendo rw'ibanga rwakozwe ngo rwari rugamije kugira ngo bano bagabo bicare hasi baganire, barebe ku kintu cyakorwa, barebe koko nibe mu gihe Tshisekedi yakomeje gusa nk'ugaragaza ko hari ibihugu biri kumutererana, ariko nuko byamaze gutsindwa. Murabizi SANDF cyangwa se ingabo zo muri Afurika y'Epfo zo zifite ibibazo bitoroshye, aho ziri hari umujyi wa Goma aho zagotewe na M23, ariko ziri mu muryango w'abibumbye. Ndetse aba ngaba muzi neza ko bakomeje kwinangira kubera ikibazo South Africa ifitanye n'u Rwanda. Aba bakomeje kwinangira bavuga ko badashobora gutaha muri Afurika y'Epfo banyuze ku butaka bw'u Rwanda. Ahanga rero hajyaho igitutu cyo kugaragaza ko AFC M23 igomba gufungura ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma. Ibintu M23 nayo yagaragaje ko bidashoboka bitewe nuko abari bafite gukomeza guhungabanya umutekano wa Kongo. FARDC yarashe ku butaka bw'u Rwanda. Kiriya kibuga k'Igoma ngo buriya ni ikibuga cyabereyeho imirwano, hapfuye ingabo nyinshi za FARDC ndetse gitezweho ibisasu byinshi ku buryo M23 ititeguye vuba aha ngaha kuba kiriya kibuga cyafungurwa kugira ngo gitangire gukoreshwa. Iki gitutu rero n'ubundi nibyo byakomeje nyuma y'uko abakongomani banagaragarijwe ko abacanshuro benshi, abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahembwaga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8 by'amadolari, ibihumbi 8 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umusirikare wa FARDC we atahembwaga amafaranga ageze ku mafaranga 100 y'amadolari.
nicyo kimwe rero n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi naho nuko bimeze. Bivugwa ko Evariste Ndayishimiye uyu muperezida w'u Burundi yahawe na Antoine Felix Tshisekedi amafaranga asaga miliyoni 2 z'amadolari, maze uyu mugabo rero uyu mugabo icyo yakoze aya mafaranga yakubise umufuka, ndetse mu masezerano yavuzwe n'uruhare rw'u Burundi rw'igisirikare cy'u Burundi harimo no gukomeza gukorana na FDLR. Muziko FDLR arigira uruhare mu kubingengabitekerezo mu gutreninga igisirikare cya FARDC. FDLR yakoranye na bano basirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bagiye hariya. Ibi byose byari biri mu mugambi wo gukomeza cyangwa se gutegura jenoside, gushaka uburyo uwitwa umututsi uri mu gihugu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda nyine banabita n'abatutsi, abangaba icyari cyabajyanye ni ukurimbura uwo muntu. Umutwe rero wa M23 ngira ngo wakomeje kuvuga ati natwe tuzirwanaho. Ngira ngo muzi ko hari n'undi mutwe watwirwaneho, uyu ni umutwe w'abanyamurenge, nabo bari bakomeje kugenda bakorerwa ibikorwa by'ihohoterwa n'abarimo FDLR. Ibi rero gukomeza kwifatanya na FDLR, imbaraga za M23 gukubitwa nyuma y'uko Burundi bugize igisebo ko buri gukorana n'abantu bakoze jenoside mu Rwanda, abakongomani n'undi FARDC yo isanzwe irimo neza. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi, isanzwe irimo bamwe mu bagize uruhare cyangwa se abakoze jenoside hano mu Rwanda, nabo bagira uruhare mu gutreninga ziriya ngabo za Kongo. Noneho batangira kwica abaturage b'inzirakarengane, havuka imitwe nka AFC M23, iryo huriro avuka imitwe nka Twirwaneho, izi mbaraga zose. Noneho aho rero M23 ifatiye umujyi wa Goma, ukagenda ugafata Bukavu ibyahabereye ntabwo higeze habera imirwano ikomeye nk'iyabaye mu mujyi wa Goma. Muzi ko i Goma ari raporo z'umuryango w'abibumbye ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko mu mujyi wa Goma haguyemo abagera ku 4,000. Kongo igashinja umutwe wa M23 ko wakoze ibyaha by'intambara kuko ngo wishe abasivile, mu gihe umutwe wa M23 wagaragaza ko abo bapfuye ari abasirikari barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo SANDF, harimo ingabo zari ziri muri Malawi, muziko na Tanzania iriyo, hariyo ingabo z'abarundi. Aba bose ntabwo bagiye muri Kongo kubw'ineza, bagiye muri Kongo kubw'inyungu zitandukanye. Evariste rero nawe nyuma yo kutswa igitutu, ingabo zimwe mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi zisanze zagutewe mu maboko ya AFC M23. Bamwe uyu munsi tuvugana bamaze kujya mu biganza bya M23. Hari abamaze gusaba n'ubuhungiro ahantu hatandukanye, abandi bataye intwaro zabo, abandi basubira mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muri iyi ntambara benshi mu basirikari banagiye batazi n'icyo bagiye kurwanira. Ababyibuka neza mu bihe byashize, hari abanze kurwana bageze mu gihugu cy'u Burundi basaga 215. Abangaba baje guhita batabwa muri yombi ndetse bategereje ibihano bikomeye. Ariko abaturage, ikintu noneho gikomeje kurakaza abaturage ni uburyo Burundi, iki gihugu cy'u Burundi, abasirikari bagiye kurwana muri Kongo, imiryango yabo n'abapfira ku rugamba ntabwo imiryango yabo ibimenyeshwa. Nawe na muturage w'u Burundi wemere gushyingura umuturage we, wemere gushyingura umwana we waguye ku rugamba. Ibi rero bikomeje kubabaza abarundi batari bakeya, abari muri guverinoma, ariko n'ubundi mu Burundi icyoba ni cyose baravuga ngo imipaka y'u Rwanda n'u Burundi irafunzwe. Hari imipaka ya Kamanyora, Uvira hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose nyuma y'uko M23 yigaruriye cyangwa se ifashe umujyi wa Bukavu. Abaturage baravuga na za sambaza zabo z'abarundi ati noneho turabigenza gute nibe imipaka y'u Rwanda n'u Burundi idakora. M23 nayo izi neza ko iri kurwana urugamba n'ibihugu bibiri, iri kurwana urugamba n'igihugu cy'u Burundi, ikarwana urugamba na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikarwana urugamba n'ingabo z'abacanshuro,
ikarwana urugamba n'ingabo zaturutse South Africa, zaturutse muri Malawi, zaturutse muri Tanzania. Ubu ikintu M23 iri gukora ni ukwirwanaho. Nyuma rero y'uko igaragaje imbaraga zidasanzwe, noneho ikiri kuba abarundi bagize ubwoba, abakongomani Bukavu baratekanye, abakongomani Goma hano baratekanye, umupaka urakora, inzira zo mu mazi zirakora, ariko noneho baravuga ngo twebwe nk'abarundi, noneho iyindi pressure ni ukuvuga ngo ese Uburundi, ingabo z'Uburundi zo ziraza kunyura hehe aho zagotewe? Ikintu gisigaye gishoboka ni kimwe, ni ukumanika amaboko, bakamanika amaboko. Inzira ihari ni yuko banyura ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda n'Uburundi ntabwo bibanye neza. Evariste Ndayishimiye ubwe yarivugiye ngo azafatanya na Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo bavuga ubutegetsi bw'u Rwanda, umwanzi wabo wa mbere bavuganye kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bakavuga ko Abanyarwanda nta kibazo, ariko mu by'ukuri intambara nitoranya. Abarundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bagiye kurwanira ibintu batazi. Evariste Ndayishimiye ahabwa miliyoni 2 z'idolari. Abasirikari b'abarundi bagiye muri Kongo bemerewe amadolari 5,000 buri musirikare umwe, birangira badahawe nagera ku 100. Andi yose ni amafaranga yigiriye mu bayobozi bakomeye, abajenerali bakomeye, abapolisi bakomeye, ba minisitiri mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mafaranga yaragiye ajya mu maboko y'abo bantu. Barangije icyo bakoze n'iki, baza rero gushora urubyiruko rw'abarundi rujya rurwanira ibyo rutazi. Abatangiye cyangwa se abamanika amaboko, ngira ngo mwigeze kumva amajwi mu bihe byashize umwe mu bajenerali muri iki gihugu cy'u Burundi abwira ingabo z'ubwo zari zimaze kuvuga ko zidakomeza kurwana urugamba mu by'ukuri rudafite intego, rudafite icyo rugamije, noneho barwanira mu gihugu kitari icyabo. Nawe abasubiza ko abashaka bashobora gusubira mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ko ubwo bavaga mu Burundi bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bari bazi neza ko atari ubukwe bagiyemo. Ariko nyuma yaho M23 yo noneho ifatiye umujyi wa Bukavu, igafata ikibuga cya Kavumu, igafata za Uvira, igafata ibice binimo bya Kamanyora. Ubu biranavuga ko ikintu gikomeje kubabaza Antoine Felix Tshisekedi nuko ibice M23 imaze gufata byonyine n'intara cyangwa se n'ibice biruta u Rwanda uruteranije n'u Burundi. Ni impungenge rero kuri Tshisekedi uvuga ati ndaza kubigenza gute aho ngaho, ikinyoma cyanjye ntabwo cyaba kirangiye, ndakora iki? Nditabaza abande ba Malawi. Abanyamalawi n'ingabo za Malawi zo zabimenye kare, ziravuga ati Rwanda n'ubundi ntacyo turwanira muri kiriya gihugu, haguma ubuzima, reka twitahire. Bagenda ku neza, banyura i Kigali, basubira iwabo. SANDF, igisirikare cya Afurika y'Epfo, gikomeza kuresista. Uyu munsi noneho inkuru iri kuvugwa nuko aba basirikari ba South Africa noneho baba ngo bemeye kuva ku butaka bw'u Rwanda, kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero kubyemera, Tshisekedi aravuga ati mbaye wande, nsigaranye nande. Ariko Evariste Ndayishimiye neva we yakomeje kumunambaho, ari nacyo cyatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikintu yakoze ni ugufata indege jet privé mu buryo bw'ibanga, kuko Evariste nawe afite ubwoba ko anytime cyangwa se isaha iyo ari yo yose bashobora kuba banamukorera kudeta, na cyane cyane ko abarundi badakomeje kwishimira ibyo ari kubakorera, badakomeje kwishimira kuba igihugu cy'u Burundi gikomeje kwishora mu ntambara zidafatika. Ahangaha ariko bikanavuga ko noneho imigambi yaba ngaba ngo ari ukwisubiza ibyo bice byose, ariko noneho bakoresheje uburyo bushoboka. Icyo Tshisekedi rero yakoze ni ukongera intwaro no kongera gushaka uburyo yareshya imiryango, abasore, urubyiruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakomeze bajye mu gisirikari. Yagiye bemerera ibintu bitandukanye, ibyo ngibyo murabyumva. Ariko nanone na Evariste agira ibindi yemererwa, ngo yagiye mu gihugu cy'u Burundi
kuri misiyo y'ibanga, mu biganiro by'ibanga, ariko mu by'ukuri bene ibi biganiro ntabwo bijya bijya mu ibanga, kubera ko buriya abantu bari gutegura imigambi nk'iyi ngiyi yo gutsemba, imigambi isa nk'iya jenoside, nanone ntabwo ibintu bishobora kujya mu ibanga. Igihari ni ukuganira ngo ese koko amafaranga ayo naguhaye wayashyize mu mufuka wawe? Ni ukuvuga ngo hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi, umwuka nawo usa nkaho harimo kutizerana, bitewe n'uko Tshisekedi abwira Evariste ati naguhaye amafaranga, hari igihembo cyawe naguhaye kugira ngo undwanirire, ngo amafaranga wagombaga guha abasirikari kugira ngo bitange ku rugamba, ariko kuba amafaranga yose warayafashe ukayashyira mu mufuka wawe, ibyo byatumye ingabo z'u Burundi zititanga uko zari zikwiriye, ndetse zimwe zamanitse amaboko, izindi zaratsinzwe, abandi bamaze gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi. M23 nayo iravuga ati nimubishoboye mwagenda ku neza. Mu by'ukuri uru rugendo rero rwari urugendo rukomeye, ni urugendo rw'ibanga rwabaye, ariko n'ubundi cyari kigamijwe ni ugusaba umusada. Tshisekedi yasabaga umusada Evariste Ndayishimiye, amubwira ati nyaboneka ongera umfashe, ongera untegurire urundi rubyiruko rw'abarundi. Amafaranga yo Kongo ifite ubutunzi, ifite amabuye y'agaciro, cyane cyane ko noneho iki gihugu cyatangiye noneho no kwemerera ibihugu bimwe n'iby'Uburayi nk'Abongereza n'Abanyamerika, aho gati mwebwe umwanzi wacu dukomereye ni M23, mugire gutya mudukize M23 n'u Rwanda, ubundi natwe tubihere ibirombe, mukomeze mucukura amabuye y'agaciro. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje Tshisekedi akomeje gutsimbara ko atazigera na rimwe aganira n'umutwe wa M23. Uyu mutwe nawo ukavuga ko ibice wamaze gufata udateganya na gatoya kuba wakongera ukabivamo. Ni nyuma y'uko ibihugu nanone birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Ababiligi, Abadage bakomeje kugaragaza ko M23 ikwiye kureka ibice wafashe. Ariko nanone muri Afurika bakavuga ko bamwe mu banyafurika bakomeza gutanga ibitekerezo byabo kuri izi ntambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bo bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo Afurika yigobotore ingoyi y'ubukoloni, kuko mu gihe Afurika none abanyafurika bakomeza kugendera ku bitekerezo by'Abanyaburayi, Afurika itazigera n'ubundi gikoronijwe, cyahindutse ni systeme, ariko n'ubundi umugabane wa Afurika umeze nk'ugikoronijwe. Nyuma y'uko hari ibiganiro bya Rwanda, hakaba ibiganiro bya Nairobi, bavuga ngo intambara n'u Rwanda, ngira ngo ruherutse gusubiza mu minsi yashize, aho Yolande Macron, uyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, watangaje, cyangwa se Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungire, bavuga ko iyo ibihano bifatirwa u Rwanda cyangwa se n'ibindi bihugu cyangwa se na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iyo mitwe yose birimo hano ibiganiro, ibihano bitangwa iyo bize kuba byarabaye, aka karere kaba karamaze kubona amahoro mu bihe byashize, cyangwa se mu myaka isaga 30 aka karere katarimo amahoro n'imitwe myinshi. Ariko nanone akongera kibazwa ngo ni gute umutwe wa M23 ari wo ukomeje gufatwa nka nyirabayazana ibibazo byo mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se muri Kongo muri rusange, hano muri DRC, nyamara hakirengagizwa indi mitwe isaga 300 iri muri Kongo, ariko hakabamo n'imitwe noneho yimena ikorana na FARDC, igisirikare cya Kongo, irimo FDLR, Wazalendo n'abacanshuro. Ahangaha amahanga akomeje kugaragaza kurya indimi iyo babajwe ku kijyanye. Uruseni bw'ejo bundi bwavuze ngo kuki amahanga yirengagije, umuryango w'abibumbye wirengagije, Amerika, Ubufaransa, Ubudage bwirengagije nkana ikibazo cy'abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara igihe Urusiya bwo bavugaga ko bukoresha abacanshuro bwarafatiwe ibihano, ndetse kuko ikijyanye no gukoresha abacanshuro ubundi ntabwo biba byemewe. Aha rero mu by'ukuri nta kindi, urugendo rw'ibanga Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'urugendo rwatangiye ku cyumweru, kuko kuri iki cyumweru, kuko indege yamutwaye Kinshasa ni indege yaje kubihaguruka mu masaha y'igitondo, ariko uyu mugabo ukomeje kugaragaza ko
anafite n'ubwoba n'umutekano we nawe ubwe utizewe, anatekereza ko igihe icyo ari cyo cyose nawe ashobora kuba yanakorerwa kudeta, kubera ko abarundi bakomeje kuvuga ko abakenesha mu gihe ibindi bihugu bishaka ikibateza imbere iterambere, we biravuga ko akomeze kubakenesha ajya mu biganiro cyangwa se mu nama zidafitiye umumaro abarundi, ahubwo ibiganiro cyangwa se ajya mu ngendo zimufitiye inyungu we wenyine kurusha abenegihugu. Ubwoba rero ni bwose, avuga ati igihe icyo ari cyo cyose nanjye nakorerwa kudeta, nakubikirwa imbehe. Ibi rero muri uru rugendo rwagizwe ibanga, inzego zitandukanye mu gihugu zitigeze zimenya, ariko n'ubundi bikaza kwanga bimenyekanye nuko yagiye i Kinshasa kubonana na Antoine Felix Tshisekedi. Ni urugendo cyangwa se ni ibiganiro bitamaze igihe kirekire, kuko n'ubundi ahagana mu masaha y'umugoroba ya nyuma ya saa sita Evariste Ndayishimiye yari yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko rero amakuru ajyanye n'ibingibi, wenda ibingibi ni byabashije kumenyekana n'imigambi yari yajyanye Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Uko dukomeza kugenda tubagezaho ibiganiro byacu kuri Iris TV, turagenda tubashakira n'andi makuru, tunababwira ko nyine nyuma y'ibi biganiro n'ubundi izo ni inkuru za mbere zibanze cyangwa se ziba zigiye hanze, uko tuza kugenda tumenya andi makuru ku cyaba cyavugiye muri bino biganiro byahuje aba baperezida babiri, ya Evariste Ndayishimiye na Antoine Felix Tshisekedi, bakomeje kugira imigambi yo gutsemba cyangwa se yo kumara abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibindi byavugiye muri ari amasezerano mashyashya y'uko igihugu cy'u Burundi gishobora gutanga abandi basirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko aba mbere batsinzwe ndetse bakanirukanka. Tubabwire ngo turahabaye kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro nk'ibi ngibi n'amakuru nk'aya ngaya amashyashya. Ubundi kamubwire ngo bye bye and ciao ciao, turi kumwe ni kuri Iris TV.